Ассаламу алейкум. Хайна имрӯз бародари мо номат кӣ буд? Мо Матин Пирзода. Матин Пирзода карочена мо ба хулосае омадем ки ами братишкара чӣ мекунем? Финансировать мекунем. Чӣ мегӯ братишка? Мо агар ҳамин кора кунем мо шумо миннатдорем акадо. Якумена ба Ҳоҷи Маъруф чӣ гуфтанед? Ҳоҷи Маъруф бахира бисёр бар таткеса ахир мазаша мегирозунем чӣ? Хайна Ҳоҷи Маъруф хита тамошо кун марда гуфтеса ки мазаша мегирезонем. Хай бё ами хеле кунем. Так ами номиш кӣ буд? Шабози Дилаяк чӣ мегӯед? Шабози Дилаяк акун мегӯям кори хуша пеш бараву капои зоти гавонадон охир. Ама ами тра ба Шабози Дилаяк чӣ виз вайда мепартоем вай қади адин мезани? Лубой вема акаҷон лубой вема. Кор мекунӣ вайда? Қайм хеле медон якоsun шо. Натарс. Мо наметарсем акаҷон, мо наметарсем ака. Хел мекунӣ вайда? Мумкин бизанем шакада. Ена короче Шабоз Дилаяк ена и брашка мегӯяд ки ман онро мешиканам, правильно? Конечно, акаҷон. Тайёрит бикун Шабоз Дилаяк. Короче мы уже заряжем, правильно? Нормально, все нормально. Ки бугу Ҳоҷи Маъруф да бугу ки акшан сум партояд. Ҳоҷи Маъруф худод медонад ки ухаёе ки ягон чиз века акаҷон. Ягон сум века ака. Короче Шабоз Дилаяк мо траж дат мекунем. Матин номер ки буд? Матин Пирзода рақам я. Рақам я блогер я? Номер рақам я Матин Пирзода рақам я. Блогери Тоҷикистон. Блогери Тоҷикистон. Всё, ена Дилаяк Матин Пирзода траж дат кардеста. Финансировать ки мекунад? Ҳоҷи Маъруф. Ҳоҷи Маъруф мекунад, Ҳоҷи Маъруф. Обод бошед. Худованд кам нигаҳбон бошад.